Baik ko na tami don channel khawri laudare asai August tarik rut na chanai kum singna na chui na charuk the gun few meal to Manglong local newspaper king in sam the call to Manglong August tarik rut na charuk district administration to Manglong rilang na Rikta chatak may Independence Day national team Yuva Shakti for Vishik Bharat 2047 to Maikau New Helipad Mini Secretariat Complex Farmland to Manglong Kautat Kai Kante, Program Kautat Chief Guest Dr. L. Angshim Dansawa IAS Deputy Commissioner to Menglongri, Indian National Flag Zaithauna, Restria Salute Launa Kahau Lau Kane. Kamung Kautat Deputy Commissioner Re Asaikum Independence Day Haichabuan Nun Kang, Intuk na Lalaw Bami to Nasagani, India Daithau ni may Haichabuan Nun Re, Kachung Kaulau na India ta, Kum Singnay na Rigday na Zanay Kau develop sumay self-reliant kani, Ngam Nai may Kanditi Suna, Tingkum Pai Katak may Independence Day Day Ngay Kang Subam Tong Te to Nasagani, Visik Varat Develop India Tuang, Intuk my vision Badai Hai to Chabuan Nun, Kai Lau Tat may Into my Kani Lung Siran may Nunta, Zaithau Kang to my Hai Te to na Disi Re Sagani, Kum na Tamanglong to Chabuan Nun Re Visik Varat Kum Singnay na Rigday na Tsanay Kang Ban Ngon na Tan Good Kang Karian Kane. Deputy Commissioner de India Dai Thao Kang Suba May Lung Khau Hai District Kani Communities da Di Dai Thao Rai Kang Naye, the Manglong Ton Chabuan Nun, Ban Thai Kang Naye, District Dai Thao Kang Tan Ta Lau Inbu Kang Nai Te to Sa Kane. Asai Kum Independence Day Ngai Duan Suna District Administration Rit Sabuan Nun to Manglong District Kang Kanyu Tan Rui in Kaba Mai Gan Root Nakatum Kang Certificates of Appreciation Tilaw Kani, Awardees Kweta Sports Education, Healthcare, Media and Information, Art and Music, Leadership, Kani Entrepreneurship Kau Sutriba May Nune. Deputy Commissioner de Ritmanglong Kau Sports Infrastructure Tigay Tau Kang, Kamay Labrian Sulaukan Metay aside to FIFA Standard Synthetic Turf Football Ground, Tamanglong Kau Asan Magnahaup Niti to na Sakane, Kum na Kelo India Initiatives Bangkau allow them Rudaw High Football Training that kay na Bamte to na Sakane, Kum na Asat Makau Ringu Professional Footballers sa Tamanglong Kau Ri, Indian Super League Hani I League Kum Maykau, Balup that ni Maykang, ta katuang machut may taynay ba mi to na DC tari sa indaw kanay. Lungning good na kailia gay na kani tut mag na karamba mi thai aniu tuang tam may haigong tang puni day to na salaw kani. DC tari to Manglong tuang chabuan goy kau Visik Varat kum singnay na rigday na sanay tuang tam may kau haigong kazaw law kang appeal su kani. Independence Day mung kau tay cultural dance, national song 6 Assam Rifle Corps Band performance kani by may kay may mung asu tat kay law kani. Infal August tari root na charuk. Campaign for Justice and Fair Delimitation tuang Students Wing Rui, August Tari Rut na Chiruk nung Directorate of Census Operation Manipur Infal East Kau, protest at kay na State tuang National Register of Citizen Hai, update sumaksan in tao tat kay ba may Census Operation Hai, in taklaw kang demand sukante. JFD Students Wing Rui Directorate Macau, protest at kay na No NRC, no census to na slogan kau kani, kum na mandi kau census exercise kahau ni may ta, ni mak may indaw kani. Protest run na tatkay kan may kau security forces retir ke sinsuna, protest at kay bang may nun ta alay kani, mi kau te students kan tum kabiu kani. No ne August tari na charuk. Langka Tanuylong Part 1 Kangpupi District leng may naga may law, tat Kang tadbang may ta cookie militants ri August tari na paday nung ambush kan may kauri, ganay thai kan may ta nune PHC kauri. Saturday nung postmortem examination Executive Magistrate Kani Police Personnel nun kazaw na tat kay law na kay khut mikaw insil law dat kante cookie militants ri kabloy kan may ganay tay kawi din ng abon may katingkum ringun na paday son of kay Liang abon may kadni kawi Liang bo chawang katingkum tamrut na pungu son of Philip chawangi leng may naga council Western Zone tong Vice Chairman Chawang Rai Bawri ka khoi mak may law tat ba minun ta itek sukan mikaw condemn sukan the khat ni government kaw ka khoi nai minun ta phupat na kasina mi dandi tilaw khang appeal sukan ne kumna na may nun khang security tilaw khang ni sang hoi kan ne mi da kaw ka khoi mak may naga may ganai ta kabloi na ganai ta sukabiu lo kan mikaw united na ka council recon tri na paday total shutdown naga may luk may bam goi kaw tat kai kan may ro August rig na pungu ngai mikaw kung tang mak may azu ariu kan the infal August rig na charuk internally displaced person nun ri kan niu tong kung may government ri thai law magi to na pian mak may indaw na Independence Day nung Black Flag Sindian na protest at kay kan the in Tao High District chikyu kau IDPs chingdam ru na katum relief game kau ba mi kum na state kau kanyu kai galaw na lungtat ba may kan Chingringu na tachat hian na naye Chief Minister Yomnam Khemchan Singh Re Secretariat kau chamla mekau sa indaw kan mekau IDPs nun rui kung may ariuba may ti hai kamay rui kalung kabiu ba mi tu na sa kani kum na Churachandpur District on border dang kau ba may nun rui kung ran may ariuba mi kanyu gway tay kalan sang na kanyu kai gong ba mi kum na zing kau tu bumping na handad ba mi tu na sa kani IDPs nun rui sian dan lan megan kau ni kung may ariu ba mi tu na Chief Minister tu rui sa kani mi ta ka August rig na pungu Independence Day nung tay relief games kau ba may IDPs kway rui Black Flag zai thau kai kan chonge Sisipur August rig na churuk Churachandpur kau Independence Day ngai
na nai tan mai ding khau students nun ta khuang hian na ti ding kan metang gan ringu inbu kan yu khang sina district hospital khau phongwang na raza wai kan the students nun tong welfare khang ka khat lomak mai khang ta mar students association jomi students federation khanikuki students organization re churachandpur district administration ta condemn su kan the students ringu inbu mai tai independence day nung nai tan khau ka gan thing sang na ding kan mi khau heat stroke khani dehydration su kan tongi kumna kan yu kwai ta district hospital khau phongwang na treatment su kan tongi student bodies ka thum re joint statement dipat kan mi khautai march pass ka zau my students nun ta ting me gai si hai refreshment ti chui rimak na practice ti su kan ne kum na independence day nung ta student nun ta nai ding khau khong kha hian na ti ding kan chongi ti ki VIPs khang thu kai khup lau mai lung khau ti dung na refreshment ni ti kan ne tu na pen mak mai indau kani mi da khau students nun hospitalized suba mi da district administration churachandpur ri hospital gonga zawlo magi khani kan niu khang ke ge nai me zawlo magi tu na pen mak mai indau kani nai phau mai gan khau heat stroke sumai hai ka cha de tiki students ringu inbu kan yu khang siba mi hai district administration re attention ti law magna de tuna sakani students nun kan ke ge nai me zawlo magi thai district administration re lang mai mong goi khau ti ka zaw dat ma khang thing puni thei tuna sakani Tumang long ting nai luan pok pha bu trik ru na chanai kum sing ne chui na churuk lau chuan ting rai na ye kalan mok na ye ting zin sing bang ting rai na ye pok pha bu trik ru na ta chat kum sing ne chui na churuk lau chuan ting rai na ye kalan ting zin mok na ye sing bang ting rai na ye mai ka goi na king chui na king lau mi khang ta ka ngan ma nga chuan ku mai in dau we asai khang tu cham hai khoringa lau the ning thau ka lau chuan khong ru ma khai kai mi gan rui king in sam da la kho chuan ku the